نواليريش أكما إني فنوك أبي تيبي قوبي سنيرجي سنجلانا فوتي أنو خيساني نجامي ربي خياجو ربي ورسان نواليريش شيخ زمان فاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا إسلاما سلامتا والرسميدا توردتشيدا سلامتا جالالي والجالتو تجبن والجدو رادبم سيفتو إيغاني سنر السلام مدبودا ربين akka isin isaaf jechaa nu jaalattanitti rabbi isin haa jaalatu roobaanis iimaanaanis dachii teeysanis qalbii teeysanis rabbi haa jiisu haasaa waqiyyatti eegaluudhaan duratti wayin isin gaafachuu barbaada muhaadaraan akka har'aa naannaa keeysan kanatti yookiin ganda keeysan kana gaggeeffamtee ammaan duratti hin gaggeeffamne tanumaat dura ما شاء الله الله أكبر غافي لما فاتن سنغافدا إفان غندي غيزن كان نجرا إفان بانوني بيتاني درا إفا قلبي دين بانا بيغا إفان قلبي نجرا مجلسني الميدا نجرا هنجرو درسان قارياس تي سنجرتو waraanni shayxaana dhabamsiisu hin jiru jechuudha beeka gaaf tokko shayni keenya shee adam tuulaadha akkini je waraanni islaamni qabu darasaadha je maal eegan jennaan badii shayxaanaati gandarraa eegan je shayxaanni ganda tokko wanni inni firraa eegu namni barsiisu keeysani jiraayi namni baratu keeysani jiraayi jechuudha firraa eega saniif muhaadaraa teeysan ta yeroo duraatiif irra dhuftu tana tan sababa siidhaatiin faana rabbiin nullee tolchee ifaan lafaasan jechu akka samii gubbaadha urjiinii fi aduunii fi jiinii dachii gad ibsanitti ta lafaa ol ibsitu akka rabbiin isinii qubsiisu isinii kadhanna akkam jettan الله أكبر ربي الله فيسني عايبس سامي سيسني عايبس دتشيس روبان سيسني عاجيس قلبي ده سنيس برنوتا في إيمان الرب نواجيس وبليان كيا يرودا خراغنا أزيانو هقاني في دبنو خران كيسني في إدون تيسن ديودا هقاني في دبنو ديودا لكن أمو بكا قلبين جرتو qaamni nama geeysaa jedhan qalbii sammaaltu nu fideennan namoota yoonii fi namni diina si barsiisu jiraate isaatu akka maganaatii isaati wal harkifti laal wal harkifti akka muhaadaraan irraa muhaadaraa jala bultiidha jennee fudhanne nuti karaa kanatti jala bultii jechuun tan waliin eegaa nuti dhufnee haawwan keeysaniif manguddoota keeysaniif joollee teeysaniif teeysnee ilmi irraa dhaggeeffannu dhufuu barbaannata lammaffaadha ta ilmi isinii kanninu osoon ta'in ta'ifi isinirraa barannu isin qophiidha akkas ta'uudhaaf qophiidha inshaa Allah warra akkas nuti yaannu ol ta'u rabbi isinaa godhu rakkoon addunyaadha rakkoon akhiraadha wanni isin deemtuun ta duraan duraatii barnoota akki jechaan jiru addunyaa tanarra nama barsiisu tahi yookaa ka baratu tahi yookaa ka dhaggeeffatu tahi ka biraan tahin jechuudhaatu jira jechuudha namni takkaa barsiisu takkaa baratu takkaa barsiisu dhaggeeffachuu jechuudha ka kanaa achii namummaadhaan hin malle jechuudha maaliif jennaan qaama ilma namaa kana wanni tolchu waan lafarraa uumameef waan lafarraa uumame tana qaama tolcha qalbii moo waan ruuhee waan gubbaarraa gedhufteetiitu qalbii tolcha akkasi quba qabaadhaa duuba saniif warra diiniin faayamu ha duniyaadhaan faayamu rabbi isin haa godhu rabbi walumaanuu nu haa godhu insha Allah rabbiin islaamummaadha nuu kanne
islaamummaan rabbiin nuu kanne tuni hiikkaan isiidhaa nagaya jechuudha. Nagaya jechuun nagaya rabbii wajjiniin nagaya islaamummaan nama gooti. Akkasuma ammas ambiyaa wajjiniin nagaya nama gooti. Akkasuma ammas gabroota rabbitti amanee wajjin nagaya si gooti. Hagosa teetiitii fi hagosa tanteen tahini wajjiniin nagaya si gooti. Akkasuma maqluuqa afaan hin beekne beeyladaadhaa wajjin nagaya si gooti. Muka yookiin biqiltuudhaa wajjin nagaya si gooti. Waa takkan israafin siin jetti. Islaamummaan waan biraa bira kuttee siifi lubbuu tantee idduu nagaya gooti. Kamin nagaya gooti ifin qisaasin siin jetti. Ifin ajjeesin siin jetti. Lubbuu tantee waan hin taane irraan dhaabinii siin jetti islaamummaan. Islaamummaan wanni isiin itti si ajajju waan biraa bira kuttee qabeenya siifi lubbuu tantee bira kuttee qabeenya kan keetillee sirraa eeyti. Karaa haraamirraan fidin siin jetti islaamummaan. Karaa haraamitti hin baasin siin jetti. Karaan taane hin baasin hin fidin karaan taanetti hin baasinii siin jetti. Rabbiin islaamummaa tana nu badhaase alhamdulillah. Alhamdulillah. Warri jannataa wanni isaan galata rabbii galchan alhamdulillahi alladhii hadaanaa lihaadhaa wamaa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana Allah. Rabbii islaamummaa nuu kanne moo feeneetiif hin filanne? Rabbiin nuu kanneemi? Warra beekumsa addunyaadhaa xayyaara samiirra oofuu beeku ka qabeenya addunyaadhaatiin waa meeqa beeku rabbiin islaamummaatti cufee muka akka gabbaran faa godhee kaan beeylada akka gabbaran godhee kaan ibidda akka gabbaru godhee kaan horof akka gabbaru godhee kaan rabbummaanuu hin jiru akka jiru godhee rabbiin itti cufe jechuudha. Ati immoo duuba rabbiin ifsi beeksisee isa si beeksisee ani addunyaa tanarra wanni niin dhufeef hujiidhaafiin dhufe hammaan hojjedheetiin mindaa kiyya fudhachuudhaaf akhiraadha deemaa jechuu si beeksise rabbiin. Mee tanarra keessoo keessanirraa alhamdulillaahi rabbil aalamiin jaa. Saniif obboleeyyan kiyya dhufichi keessan muhaadaraa caqasuun keessan hedduu namatti tola. Wanni niin jalqaba durarratti muhaadaraan ammaan dura godhamtee jeef namoonni muhaadaraan keessa turte sa'aa tana taa'aa jettee rabbiin kadhatta yookiin kan irraa achi yaa'uutiitu irra guddaadha. Xumaaniinumaa fi ziqii isin teessanii eeggattan kana laaleetumaan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tanuma laaleetiin muhaadaraan abadan jalqabaaf ije akkasi warra diin irra guddatu ganaallee rabbi isin hin godhin. Warra diiniif guddatu malee laal warra diin irra guddatu rabbi isin hin godhin. Lakka diin kana baratee cimee jabaatuun kan jaalalti diin itti dhagayamtu rabbi isin haa godhu. Wanni amaanaa walitti dhaammannu amaanaa wanni walitti dhaammannu shayxaanni ganda barnoonni keessan jirre maadheedha keessa jaarata. Hogguu keessa jaarate nama faayidaadhaa jechaa dhuunfaadhaa jechaa wal lolu hagosummaadhaa jechaa wal lolu rakkoo addunyaadhaa ta akhiraadhaa hundi wanni isii diigee dhabamsiisu barnoota diin kanaatiitu bakka tana dhabamsiise jechuudha. Saniif wanni walitti dhaammannu barnoonni ibaadaa barnootaan dhaba gooturra ibaadaa sunnaa tan dhiisee aalimni ganduma kana eeguutiitu irra jabduudha jechuudha. Saniif jecha inshaa Allah ganda keessan nama sababa isaatiin eegee inni as isinii qubate asii fi ilaa bakka isin jaalattan jidduu rabbiin addunyaa akhiraadhatti isinii bareechu rabbiin faana haqa faana qabbanaa'u rabbii isinii haa qubsiisu. Guyyaa kanatti aanu jechuu wanni walitti dhaammannu wanni itti rafuu qabdan wanni itti ka'uu qabdan ta itti wal mari'achuu qabdan akkamitti aalima ganda kana qubsiifnaa jettanii itti yaaduu qabdan wanni tuni waajiba oliiti sunnaadhaa miti. Rabbi qabrii keessa waan irraa gaafatamtu jira. Rabbiin kee eenyu nabiin kee eenyu amantiin tee maali jechuudha qabrii keessatti irraa gaafatamte jechuudha. Waan gaafattu kana hunda sinqiinsiidhaa arraan tan osoo addunyaa tanarra jirtuuti malee gaafa biraatii miti addunyaarra taa'ee muslimni akhiraadhaaf yaada malee akhiraa dhaqee addunyaadhaaf ol yaadu jechuudha. Saniif wanni walitti dhaammannu manguddoonis ijoolleenis xiqqaanis guddaanis ija takkaan waa laaltanii akkami barnoonni as keessatti barnoonni diin halaqaan ilmiidhaa qur'aanaa akkamin nuu dhaabbatti jechuu irratti akka yaaddaniin isinit dhaammachuu barbaada. Galatoomaadha rabbi isinirraa haa jaalatu nuti fi warri lafaa isinirraa jaalanne rabbiin samii isinirraa haa jaalatu guyyaa gaarii wal nu haa agarsiisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Allahu Akbar.